muntu utasinya urwandiko rw'amavuko ruhamya ko Betelehemu yibarutse Imana yacu. Warahiriwe Mariya wabyaye umukiza, bami b'ingoma z'iyi si nimuramye isumba zose. Ni nawe duha icyerekezo cy'aho tugana mu kwemera, mw'iyo myemerere yanjye niho mvoma inema zose. Emanueli waje mw'isi mw'ishusho ya Mwana mwana, ugusamwe muri roho muntu yabonye umukiro. Aho ni ubumana bwawe bigabije imitima yacu, kuko ufite misiyo yo gucungura isi yose. Ni naho uduha icyerekezo cy'aho tugana mu kwemera, mw'iyo myemerere